Mema obibia kwaba ediba emergency Ghana TV esubusia story enne yensaka ewo fidiem hase ne die eyawe husem ye maami bi ede ne ba abepie mu ewo fidiem hase ya omudi omwawe husem abeda MFK ewo Lawson TV na ebusia nsem omode baye no yenko ne nkohwe video no emra na yentie mu nsem omunya moa ne baketwa ena ohawa to no eninti ena omudi ababedan ye ewo Lawson TV eso enti busia yensem ne yenkonye nkohwe video no emra se ne so be subscribe na wa like na wo comment so aba comment section ase yenko nkohwe video no emra say Ernest Hayford Amwa Desmond Chum Oraire Nane Kuya Nyamfo Joyce Tina Nyame onshira mu nyina yebo amaso cash little me ame cash oka no afi o se cash little mama ga emefa se bibia aboko de se bibia aboko nyame nshira mo monhye Evelyn Ajebia nyame nshira o kwaku yeboa or say MFK you are oozing handsome no banso ye handsome kwaku yeboa one table of so can stop on ho kwaku yeboa woni megida Ibrahim medamwase Abubakar Mustafa nyame nshira mo abena kisiwa chese ne new faces Ernest Hayford Amwa George Opokwe Champon, Paulina Ando Love, the only love in the building, Adasa Charlie, and Amina Mohammed, Abena Kisiwa, Bonsu Francis Yao, Eddie's collection, Eddie's collection, Sebi Aboko, Nana Amadorin, Bernard Mensa, Pakwesi Gabi, Opokwa Kwesi Jude, Munina Mujinam, Obapa Christy, Cecilia Ade, Edem Justice Olo, Felicia Japan, Regina Adoma Kon, Janet Binfo, Juliet Stanley. Just a munina, mon cher, my fear to say. Waboto, say be aboko de. Yamiadum. Show what day, mammy. Show what day, one of us I know. Show what day, said that Lumba. Is that Lumba? Press conference Lumba. I was your power life jacket and I said team anyway. Unimuna Oko Kamba Kwasem said you may see a chow abeno. TikTok can I and I would be and that's how Tia. Tenahame. Ene sa wote ha ne sa wote ha mami twemu ene wudi baabia abusia wo dwom wo fie baabia wo bia ne pani na be hwehwe no e wo TV ne so na ko social media Facebook Lawson TV Ghana and YouTube so Lawson 96.3 and wo bia pani no won hwe sa won TV ho a ko Facebook and say YouTube ne ko hwehwe no ba pa e te say Mami afro saying Efrema Helena Asoma Mate Asoma ya na wama ne so amame why anopa de ne do nam Pacho de dimenam mebei ana na mo di agro ofie na mpaboabo anani mpaboabo anani na de ne ko tafuji na mo se o mo ntimi yamfa no ko ji kase mu ana de ne ko ji kase mu na mo se yankotwa scan mra no mo hwe ana ekotwa baaye ana omo hwe na omo si ani na senti ombe yefu ye pe hu sika ama omo yi ani ne frimu ana omo hwe na ekuro ne wuye afere na se ye sa hwe ya ani na nkasa eno ana ahunu ana ya sa de ne kokyere omo na omo ma endo edi mano ana edi bigusu mano ye hwa na ani na sa eno ankasa epie ani asade no koye so omsi yansa antwa na cameraman we mo fanto mami so mami kasa se adi na daso a mama mama ne nkasa ne ehu mami a ote afidie ne so ya wo kanse mabusua Lawson Afisem edu sabri a enye agudie ye ni abre
ye bai say ye ba bebo nipa Dr. Lawson ya we ye adwuma wura one ne yere oba pa beki adwuma mo de bai say yen kan kwofo nsem emfa mo awo mu enti se mo katakata nipa anim eye ye saa de na emo adwuma na ye no empanimfo emo adwuma na ye no me de meka no emo adwuma ye no nti se mo mpese ye bebo adwuma ne de a mo nkata nanim na onfa nani enhye kire nkasa na mo pese ye bo adwuma botaye nti ye Afisem ne de a mo ma ne nkasa wo honom emaye oba pa to azoma memeti o ba cho musika se men santra scan for from ramushe mame ya sa twaye ona mo hweye zo musi ombesa ye no operation fufuro ombesa ye no operation fufuro scan so ni mu a mede be ye ntimesra mo na mede be da mo se mo de mbetumi aya abo am mame wo ba no anya mfie sen ba cha mfie mi wasam na wo kan wo hu wo se dem ha ene obi ha boto elder sabe oya bema kra no ontimi nyina mali de ntimi afiasa pontimi mefrem poma me na matimi atwade na to me phone so etuwa mu wani amre ami ye hu de nti a wo ba ya kaish abuzua akra na ni no ene da TV no so no this is serious na said mo se atwade de ye hu ni ye o oba beto so na akwanachi asa elupo se ye den yo ye hu hwe mo ma ye still picture senso still video kama bia mu ye bi wo fie ha o enipa no ho akire no na ye se empanimfo se me ye mfa akora entene TV so a enya akora a wakwa hu hia mo empanimfo mu ni ma me ka kire mo enya akwala wakwa hu hia mo a ohia moa ena NMC ne communications for ye say yemfa wo mutena TV so enkra yemfa wo mutena TV so mie wo manimu no a wonya 18 no nya situation we bia eti se munimu a ya ka programs manager ena management dia kra ye ni ye enti enya momobo management nti dia kra ye ni ye enya momobo munsro mama ne ye yo Lawson, mo mani ye ya Lawson TV. Toda na se mo ya chechire yensa aguyebo. Ene mani abre pa. Toda na management akura ni ye sei. Ye fa akura no to TV so ni yen hwade ye sua de akura wom. Mo se na yen kata nanim. Na ho na be hu akura nanim po. Ho na be hu. Eti botaya ye se ye de beboa nipa no enie. Yempanimfo botaya mode mandate na ma ye Afisem team say ye moa nipa no botaya ni nie elder botaya ni nie o de akono no on say akwada de senya asem bia ye kan fa no ho ne daache ebekwa akwa no na ye moa ene ye pede ama no de a akola se nipa etie ye na hwe ye no ehu asema ye kan ni so yi serious if you just say akwala gina oza meti ha nyina no maboto akwada onye bone na asem sei ato no na wohwe de akwada ya yehu a na emwa bi wo hɔ a awurade na modom so afa binom so am yetumi aboa akwada yi na firi hawa akwada ya kodrumu yesi ye wo social media regulations ye wo Facebook ye wo YouTube de mo betimi aye ene se bia mo be ye black and white na mo atro viewers discretion adwuma we nyina afa ne ye besua Lydia emu ye o we nyina afa ne ye sua akulai anye akada bia sebese obi asese no afefe na ye begudi obi nye ne bone chibi wonyina yakase he akola ni debi wo mitimi show mitimi hwe nti sanka wo babi anasa wo fa asibi nani no kra no mame up to now no wahyo e che se ba more eni ti ye besre sa video we kra na emetan no de emetanye sa kra nani no e ba na atekọ na se ye fan to see ye ema ye hu ade a ye ka ho asem no mama ye nhade na ye ka ho asem to de besre yesre mo management ene yankata ni mu ne yankata ni mu no de yankata ni mu ye de yakọ repu no ya defile no ka sama egu ni hu fi
na nya de ohia moa nya de ohia moa nya de ohia moa ma mo so ba nani no e ba ne san na empaboa bo nani e di kan koyi nani efiri mu acha sha ase ne na omo di agro ewo ma ho na omo di agro wo to a oso oto mpaboa na aba abonten na ebo ade ne sa akọbọ nani te ebo nani no ede no ko tafoji omo so omo do mu ntimi yamfa ne koji kase mu te ede no enti enkran ketwa ena edi agro ena ade akọbọ akra nani just like that na akra ketwa akra de ne yonko to mpaboa ma na bonani a ebeye den abonani a brosu to that extent ama yeti yeyi nani na firim yeyi nani na firim yeyi nani no mama kentino wona me mani abra no pay o acha nani no mu yi firim mani abra no pay akra ne ya wo ba but me yem na ehhehye me no ano odin abusuya bra Facebook no so na be hwe Lawson TV Ghana I see moda munya ne black and white no na munya ne white said de be ya be hu se nipa animu nie na ha na nani hye ena ni na puaba moda munya ne sa maye ne ye manage no ne sa ne yemfa nhwa de moko hospital no yeyi nani ne free mu kra nti ba ne sen na ze se asan ahonhono ahohore sa o mu so mbe hye ne yeyi ne bi okra ni ne bi ti ya yam pes camera no mo nhya ma no ti ya hya se ye enu ohumwa no ana nani na ahunu kakra na so omo ka se me fa nsan ko kire doctor me de ni ko kire omo se me ntwa ayimra scan bra no monsanhwe ti nani me kaya I think that last week me buy a first in ebe mama akwa abanie na mama di akra ye ni buy obi antimi hwe akra nani na hohor eye pie na arehosem a ewo mu ne se ani ohun ade o me bisa doctor in charge na me se doc na yetimi ya surgery ema akra yi na mo de correct manu a akra no betimi ehun ade o se da nani ba ko na ayesei ne de ne nkwan na nyina akra ne nkwan na nyina ohun ade ne nkwan na nyina ayisi ko wachi na twa no wide na ensho yie se de be amode to so ebe hu se nipa animu nie na ni nifa nie benkum nie na ye manage no ne saa ye be ne den de akwa no enti mesre ema tan no se moma edi agro moma mani enkonkra ne ho moma mani enkonkra ne ho na edru ba bia ya ne ha adwen se akra ketwa time ade ne bo nani na onye mfie sen pressure no mfie miensa na 3 years nti afi be na bo nani no 2025 25 year twam ya na so nya 3 years na ade ne bo nani edi science na omokoye first operation no edru bosome nti abo nani mo de ne tena afia bosome ansa na mokoye first surgery na omusi antwa scan mra na scan ni ho teche ya ekoye nyesa scan ni de koye no mu vie oh my god your friend is saying Lydia den Mbama Lydia is saying madam for my Lydia it is saying eya otitiya na bacha ena pinsuo wase bacha I remember last week ena me man na je edi echire ekọ konfo anoche se yenko eye clinic na yenko nkohwe die tue mu because yesi ebe ya akra ni surgery abusua ni sika yekokoduru ya se womonya test bi ato anso on na nane na je wono ani botom 100 Ghana ekọ pacho monya ne black and white maye ano den we ye viewers discretion abusua se wontimi nhwe anyenyan de wontimi nhwe ade a ano den a mesrew emehwe na ade na ano den ano hye akora na nim no ensuo na wase no ena awo etie ni ensuo no puaba so ahunu eni ti se nyame ya dom kra na ye na ti se de na walking doctor say enye yi ba wa se eni ni ti bi ko shem na at least akra ni ti mi ye free otimi de nante ma mu kunu wen
Bacho. Sembeni. Ante. Bacho. When you abre pa sa obayare. Bacha. When you abre pa sa obayare. Bacha. Ukunu wa himfa. Bacho. Yenim so wo ho na wo hin. Bacho kwa adwuma. Oye de adwuma. Bacho tompilo. Otompilo sumiye ayeda so. Bacha. Na nso ye de adwuma. Bacha me sume tombi wo se wanya ko Johnson. Oso tompilo na bi. Bacha. Surgery a ye be ye. Doctor Emma ye the cost involved. Na je ye de chire from last week be pemunra. Ya ba ze say dia bedro ne say ya say akra no moja kra oni bi. Akra ni moja. Na anu yase mo kwatwe moja matimi akwatwe. Bacha. Na ye de ne call hospital wo konfo anoche. Na ye kodu konfo anoche yase ye nkonko ye MRI scan. Na fa scan ne to so mame MRI scan a yase ye nkonko ye dila wo konfo anoche na wotwe mokwa de na esie. Bacha ekwa amusi machine na asai. Kasa mentewe. Bacha ekwa amusi machine na asai. Na wotwe o na akura ye ni a ahohode sei. Na ye dila so konfo anoche machine asai. Na me frɛ me wo fa kwanfrem pon PRO. Na me frɛ eye nurses. Na me frɛ doctors. Yes machine asai. Till saba ku tin wo kire se private hospital bi wo ekire ha. Mobetimi akwa kwatwa scan no because ye ntwa scan na ye hu de ya akra no say aye cancerous say aye den na ye se konfo no che ye 1001 na ma send sika mi ami botomo abusia bosumi akatu ya meje ne bosumi we ya me ba na anu ye sika na sa na ma send 1001 yes yensan yenkwa abonten kwa ye no private hospital ehwo ye sen yes 2200 Mese nana ene dia minya o. Nana Jesi ubenya. Erade mu ya o. Ma. Wenya don se akoka. Asamo. Na wa akra no akoda e base ya ma me wuntimi. Wuntimi o. Ani ti na je se e wo se eye den ya na wuntimi. Nana Jesi ma me ubenya. Mese mate. Na ma send ya so 2200. Ne de akwa kwatwa MRI scan. Nyankopon adom. Epanifo twa scan wi omo se enye cancer enya ntretre eni din komu eti afedia du so ne se yenko hospital konfo no che ne yenkwaje bill se de be ye ja tiefo ne adofo madama ebra ne yetwa MRI scan no eni ebusia memesi bibia me ya me pa dance akontamu ni adanse ya de ehia me pa eti uba Lawson 96.3 ewo YouTube ana Lawson TV Ghana ubeba be hu se MRI scan no ye de akra ni hyemu no enie Vera Boaton say oh God I'm speechless man speechless Jamila to Hussein or say this child is really suffering oba akwa dey sorry Bacha me ko oneshi okwa dey sorry Bacha wa sama wa wote won kasa me ko oneshi e wa enfa e wo doti o de ato asori anim e bacha omo sesen de kan no first na ba omo de kan bo amantewe me kan omo nyankan Frank Osewusu question I will be say dear Meka say it's question for the gods question I will be say Frank Osewusu narrow abusuya we yentimi ntena ho hospital no doctor say surgery no enya once or say stages na just why surgery ni wie ansa na the bail amaye na elder na wa mama hu eka me de na we wie surgery na ma enye sika ntua na me ye ne den ehwo ne asem eno ni problem no na me ye ne or say stages na say we nye dakro pe o MRI scan ye kwacha 50-50 na me yemu de me pram and akra ni sa just say ye ensam na do so busua 0247 84 80 52 0247 84 80 52
eno ye momo number ye de boa ye bay na me de me se me budget 30 to 50,000 Ghana cedis elder ena me de mani asi so say ye per 30 to 50,000 Ghana cedis ye de to honom because doctor ya ba me ofa kwan frempo na minim say ono de oye PRO e wo konfo anoche enti obetimi awura mu na nka yenya bill no benra me ye no se oguso but up till now ye ntimi nya bill enti ye budget 30 to 50,000 Ghana cedis na yahwe die nya me beye na minim se onyankopon obeye producers MRI machine no eye monfa akra nani no black and white no ento so maye na ye nhwe de cause mate se fie ye calls eye number ni abusua o de ba dini ye Charlotte Frimpoma Crunchy ketwa bia nso ye budget 30,000 ede ko 50,000 between 30 and 50,000 ye nya ye betimi de ato ho surgery no penifo so omunya Monday edwada omobeye surgery na free because we a critical and emergency case it omobeye ne sama yen 0247 84 is this saying 0247 84 8052 edini Charlotte Frimpoma Crunchy elder man Frimpoma on say and now no pay the no crenese near esi hey amani powerful papa me hwa akwala no me hu sare me si aka sane akwala ne mfiete sare onyini ye na akwala ya behia nkwansi etesa na nini fa no ye frim ena enka omfa ne santra ne baabi na nani eyi de hyemu no nyina eyi ababonten na wohwe sane yete na man from me to bottom sisi ana so mo 306 bi o ha elder nyame nhira o 300 you see na no ekuo bi ebeye donation edemaye say yemfa nto Afisem foto ni mu na obi ho kire na ye de aboa no mame ekuo ni din no na omusika ne 500 Ghana cedis ye de ka ye de hyase elder yi 300 Ghana cedis elder nyame nhira o abusua moma ye moa ye bayi na maame ne papa ni nyina wo mate ase say yemfa akra ne internet TV so na ye moa akra no ne enkonkwa ye nani no surgery etisi ye hwe na Facebook fuoi e na eja mark ho ahwani ono de enche no block ya account mienu nyina waje ti ehwe na se ekọ red no kokọ ne ehu a modem mo yenya ne black and white no na yemfa nto so se de be ebehu asem a ye kan yie yemfa nto so ne yehu de ye kan yie pa forever united eku a omo be ya adoye se yemfa mo Afisem dwumadie yemfa nto foto mu no mo de 500 Ghana cedis ene ba esika na nya adwuma ye donation ye de ka ho na ye de aye o se forever united we care we love abusia onso betimi aboa 0247 84 80 52 0247 84 8052 mama mpacho me so me the 200 aka ho for nyame nhira unfortunately ni din so ye Lydia akra na ni no ani ne da so no abusia ehu nti no ya no black and white ehu wa wo de wo hwe black and white no kra na hutimi wo say enipa ni o enipa ni Lydia mame obana da so no obi biara man Frimpoma on say pacho obi biara otie Lawson TV so me pacho obi biara hwe me hia moa mesra mo de ma sama bedam so me hu mo me ne me be hu me mo
me na me pesa me busa asem kakra man frem poma se ekwan wo mu a da bisa no pesa me busa se akola anyembia utumi da because dia mimi hu no enkyere me sa akola ikura na wo betumi ada na wo hwe akola na me de ama me wura ho me ho sisi amete ha no wo hwe akola na minim sade wo no no wote ne kase yete de but we no ama akola ni nipadua kura ye ketwa entina omso oni moja no because ya wa akola ni namu no metra se dwene ho na ade kura to wani a wa wo de ade ato wani keke no ya na te sen ya samo man for poma me wura ho me ho ama na emu mesre Lawson yetiefo ene ahwefo oma daruma ba bi aduro no oyonko da ene oda abofra ketewa wei esanye ti se ya to akode eno na ama mechasa meti me hu ne me hu nana ya Shadmos wo Facebook also was send 150 Ghana cedis nana yankopon onhira o nhira Ivy Stone say I'm also a mother, may God protect our children in Jesus name. Ivy yankopon emomofra no ho ban nana ya onyame nyo kese nhira mo Mama Game for see me the mean to me show by till further notice. My head is aching. Just a niti 0247 84 80 0247 84 80 Abusuya keto biensa oyonko da no da akra keto 3 years empabwa keke ene bo nani se nani tokuro no eni bia nhyem eyeball ye ye free ho kra ene nam no so epuba na doctors dwen se bia ye cancer but nyame adom ye kotwa MRI no enye cancer o metimi ya surgery ye budget between 30,000 and 50,000 menko amintimi abusuya na no scans ne ade scan 2,400 ye se ye nkwatwe moja maame moja na yesen moja no ho adwuma na yesen na oni ho kunu na na wo ho 350 Ghana cedis elder de na ya me nwanwan se omo frɛ me nam se mabre metua 2,200 akwani abadie na nanso aboka bi enti 350 ne de papa ni ntua na ya mfanje bill papa ne se miniska o ene agesa me de akora ne kofie rohosen abusia yesi yemboa nipa abra otiase nipa daseni ehia moa ye mami ya asemi ebusia ohwa akola ketuwa no eni nani na ebusia eya weho so mudi agro na ni nyanko ede mpoboa abo nani ena sisia no hwedi akola no nani aye mpoboa de ye bedwen se enya hwio akwane di bo nani ena mo akwakoye nani na operation mo yi nani na efi ho ne ma me dwen se asumdwe etimi abasisia no di wi akola no nani aje asem wedie ya we hosem mintimi mpo nhwe mintimi mpo enhwe ntebusia yemmoa ntibusia yemmoa asem wedie maboto mpo ya se mami a wetimi achima kola wono not just a day akola bi mfum so nti no akola no ahwiri na ni ba ko isi ano esi ya enye yonhu ade batie pese eni no enkankum na akola no at least ntimi nyade feel free o hwa kwa de wi akwa ne ye ne nsa no mpo a ebusia bo ni se eye ne ja akola 3 years nti ya maame nom so be di agwa moma mwani nko mo ho 3 years akola de na gen se maame no eja akola no na okwa abontin ko di agro nti awofo no ye ma ye ni nko nkola no so mo ni obi di agro a se hu ni se obi epeja ade a tia akola no
so untimi ntia akola na wo de ekofa oba ne fi honom na fa ne be hye dem akola 3 years de na nke se maame no e ma akola no epia bonten because oswa nti awofo no mumma mani nko nkola no ho abo mu di ago mumma mani enko mo because maame no e ma nani ko ne ba no ho a nke nye ne se ote hase ya akola no ebre ti awofo no ye ma ye ni enko ye mofa no ha na me de mu ebesi na me ka sa ha egusa ye emergency Ghana TV esebusia subscribe na like na fa comment so eba comment section ase video bibia ase so the emergency Ghana TV aye ne number 1 channel edi ameje so ane keche mami esi enese ebusia ye besan so edi nhyiemu e wa happy